لا حجة لنا لا حجة علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله حفظه الله: وهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انتصر لدينه فإنه يكيد له ويؤيده. قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، يعني عملنا عملا حصل به مقصوده دون أن يشعر به أحد. وهذا من فضل الله عز وجل على المرء أن يقيه شر خصمه على وجه الكيد والمكر على هذا الخصم الذي أراد الإيقاع به. يأتي الله سبحانه وتعالى تدل مون بتو سني دحند يتر ينتر يجول إن لا محمد صلى الله عليه وسلم أم ونليمد سبير من يجول صحابة من فوق وجول إهورة كلا جوكر دينك بجوك نوكم جو الله جوكي ينكن دين وتبنتنا إهورة مكة وجيت تغندر مكة قد اللهم آمين. واللي في النوية الله يرمي وفوت نوكي ودنقل إنشاره في صفاجي المكر والكيد والمحال. وصفة نيكي وند الله سبحانه وتعالى في المقابلة سيكو فيوت ديلغول انجودي مويندا كو جام فتور مانا كنتي كو مجام فيكي كان كاري اويوت توتو وانا نمو صفة كان جام فكا اوادي joni ko immano o yobe jamfama ma o jamfanuma si goddo no jamfaade ma an jurdo o yobi tawon tigi ko e onoko yanta e hore makko si ko ange bi jamfago o yobe yanta e hore makko o andini no e wonde nelaado sallallahu alaihi wasallam be heferbe be binu jamfagol ma في إما يبنانغمو بحقمو بسوكا بدومبا ما دو برادو بيالتنامو ما بورامو بجانفا بوري الله كدي بوري غو بوري الله دي بوني بوري مابندي وي وهكذا قوانوني يكيد الله الله أنت كنت يوبا جنفا لكل من انتصر لدينه كان هو جنغان دين مكة كان جنغان دين مكة كان الله درني دينك بمبني دينك ينغني دين مكة سيغو فالا ما جنفا دمو الله رد جنفا اندون كان امو مكة pero bebi jamfa ko nelado kono kono latoy o lati jamfa mabbe kan yante hore mabbe do fa innahu no kanko Allah yakidu lahu ni kada alayhi ikada lahu kada bihi sirtu konon sadoto nak Allahumma ankum lana wala tamkur alaina makara lahu donko wallita golmo ko e gol jamfaka o e banakan yiltaka makara alayhi ko jamfaka don tigi to fa inna kanko Allah yakidu lahu o jamfantomo ma o yobay jamfi be on tigi ben wa yuayidu o sembinaymo kana darani do dina Allah kan bambanika intasara o bambangol huunde o daranagol huunde o jingangol huunde tawti jingani dina Allah kan Allah
kala anni do jamfa ko non tigi Allah yilta e jamfa on tigi kan e hore makko to Allah sembina on tigi o darani do kadina qala Allah ta'ala la tawdo wi kadhalika kidna li Yusuf o wi ko ni men fewjiranno Yusuf donc e suratu Yusuf kadi woni aya capande jeegabo yani ko do firi amilna amalan men wadi golle hasala bihi hebori sabunen golle don maqsuduhu fanare makko den kanko Yusuf duna an yashura bihi ahadu ko alda ende so'ata dum hay goto andani men wadi plan men yebbe bore ko Yusuf fala ko lati hore be anda andi no konti wasi ko jamfa Yusuf no fala hettugol nene goto mum on harabe baba goto makko andani hono dum woni takko ko nene goto makko e be baba goto makko ardi ibe jettani be mabbe garanto wonde be nattoraymo sina harako ko yani tawata be mara fere fiw Allah subhanahu wa ta'ala gidi Yusuf andi mo joni ko hono mo watta ko yo ƴettu etirde lando o waɗa ka dongal Bunyamin nene goto makko o haɓɓida e mum kamɓe ɗo hiɓe andi ɓe andoni kono ɓe anda ɓe acca haɓe muto ɓe doga ɓe jokkita ɓe na o wuji wuyɓe e yoja ko wujjayɓe hiɓe andi wona ɓe wujjayɓe few hiɓe andi kadi sharia Yaquba on ko wonde mo wujji ko kanko yoɓitirte ko o wujji ko o heɓi o plan ɗo fuu ko Allah holli mo Allah yeetimo yo gerdu ni e hewtoyɓe nodde ɓe ñamene na mimene mi wujjata few min arani fi bonnugol ndi leydi ɓene awa si tawi noon hara ko gonga on wujji ko honno gerdete ɓene c'est simple wujjuɗo o ko kanko yoɓitirte ara o jettaymo ɓene awa ɗo kadi ka ƴoyre fi fayi yo hoore garande majjum o fuɗɗoroy taw dolle ɓe ade andi so an tum o ƴettiɗo men ɗum ko haldanani kono o fa bada bi awiyatin qabla wi'ai akhihi o fuɗɗo taw ari an uddutu foso fasane foso an fermo na an kadi uddutu jokkiri noon ha o sakkitoroy ɓene goto makko eni wala eno ngal ngaldinago so o wuji kamɓe suudu non ko noon ɓe wayi koto makko kadi wujjino fa sarra Yusuf fi nafsi walam yubdi halon ɓayni gati joni jettem isan ɗum ɗo no wayi wa ko plan ko ƴoyre o wi ko noon min waɗiranno Yusuf wa hada min fadlillahi azza wa jalla ala almar'i ɗum ɗo ko ɓural Allah tedduɗo mawɗon ngal o waɗanta neɗɗo e hoore neɗɗo an yaqiya hunde o dandatamo sharra khasmihi bone sonkidiɗo makko bone gaño makko bone yeddodiraɗo makko ala wajhil kaydi kono hara ko e yeeso wa ƴoyre jamfa wal makre e feere ala hadha al khasmi e hoore oɗo dukidaɗo hoore oɗo haɓidaɗo alladhi arada o yiɗino aliga bihi libgol mo kanko e nder ngayka jamfa o wi ko ɓural Allah dandirta neɗɗo bone gaño makko tawa kadi ko e telle sorte wa ƴoyre e jamfa tawa oya no eɓɓirno noon yiltito e makko kanko ronka laatorde no faalon yani awqa abihi ko liɓugol on tigi e nder gantarru jamfa Allah subhanahu wa ta'ala ko ñeeño ko moƴƴo kadi ko moƴƴotoɗo e yiɓɓe makko ɓe fa in qulta si a wi'i non ma huwa ta'rifu al mihal wal makri
wal kaidi sawi ko honɗum woni andingol définition ko wiyete mihal kongol mihal e kongol makro e kongol kaidi فالجواب جاب ونقول تعريفها عند أهل العلم عند نقول ديدو كونغو دي كايم بجومرا بغاند ديفينيسيون ماجي بينكو التوصل بالأسباب الخفية وجوكور قول سبوجي سودي دي إلى الإيقاع بالخصم لبقول هبدانو untugol mo yani yega untugol habidado hewtirgol jogugol laabi suudidi fi hendagol wona do e habidede on libama yani an tuqiya bi khasmika konde libata wona do e habidede ma on بأسباب خفية كونو كسبو جسودي لا يدري عنها تاو كانكو عنها دفو فنامو بيريكيرو غانتارو ونانغو تاو عندان تك ujibo hono dum woni awa arengil du jemma ben hada amrun dubira bilayli dum do ko jemma dum ebbana wi ko sikko dum do wiyete woni almihal ma dum mak ma dum kayd wa ya fi mahalliha sifatu kamal yuhmadu alaiha wa fi ghayri mahalliha sifatu naqs yudhammu alaiha o wi dum dono dido sifaji sidi ari e nokku majji kadi handiron haraydi woni sifa timmugol on tigi yettete e hoore dum do waddu dum on jarnete kono sidi ari tayna nokku majji ara koy toñe haraydi woni sifa ji duitare waddu dum on nginyete o felete ko sifa on ko goto kono ndarete nokku ka gollitirda non ko ka fodda gollitirede si a jam fike goddo hore toñi ay badi mo piji nder o anda o untike mum o hebi lorra o tampi ujibo no kombo wadi dum ako anti wadi kono ko sabuji suudi di rewda e mum non do o sifa duitara ko sifa toñe ino nganda mara dahana nginyere dahana felede joni ha molto da ida elan do minna dara kaari jogoy ko ni eni way ko contrôlement no waddun do sa regular on abutinta nder kandel leydi fanka budi so daga ragayo alhamdulillah ye no do dara mulam du manaki vraiment are arrestira mo do ka kanko anda wola tu mola ndo ko makko ko kayd ko mihal sifatu naqsin li anna wudiya fi ghairi mahallihi do dagaki amma ko ganyu ma himo falama himo eppi eliminugol ma few o jetti sabuji feñuri dim fi eliminugol ma ankadi rewa sabuji suudi di awanda banna namo kanko tigi o yano e ko banno makko donc gordu hawli gordu parce que o ekuno wadu gol ma hunde kari e hore toñi kanko yano yido don na gorgu no ida gorgu o sifatu kamal no jeya e ko hollata neddo on mo timmi tan ngon sengodo
ganyu makoron ku golma ka uri gol on yurumi on kala ko ber ko wala dan ko dum wadi mu gollitiri di sabuji suudidi fi hewtugol kafala dum ko libugol ganyu mum on en nder ko boni ko ganyu makko ande no makko don aray don ko sifa timmere don on tigi jarnate na walla do men weltare ki ma few parce que o hari o falama wadde ma hunde kari kono ay no otaw ko bi dogol ko nangoni amma si ko nokku toje don aray on tigi felete wa yadhkar fille أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وند علي بن أبي طالب لما بارز عمرو بن ود سانغا او تيدو ديرنو دارو ديراني عمرو بن ود بارز ويالتو ген سيكو ابيبه ماردو دون عندي هاري لو غيرو ko safol be do wona do safol be do wona do be fewto ndira gorko odo enandina be da ka ni kap mo be wu banamo fewto ndido jonno ngi be jogino ada ko wete mubaraza do en nango direde on tigi yalta daro ka hakkunde safol inna awa onon don wondo bi bemmo wo toli do hore moyo ardo fo akkidamen goddo maja ciko kat goddo warawe warado yimbe makko be ngusa fure onnaba o ya arta ka safwol mudu eden andi badr be wanno dum doko khandaq odo amru bin wud o yalti o dari o inni ko hombo e moddo woni bi bemmu ara do mi ado Allah wonki makko kin joni ali maji ciki on ko payko aya dikka kitab fala ka wardema tayuru mammi min nasifa ma mi fala no ton suka be no ton ko be mi fala o wi am afala kala warde be mi do fala ma warde dum mettino amru mud din entere o wi wal fa'idatu min al mubarazati wa inafora nongol yalti dirangol do tedo dirangol annahu idha ghalaba ahaduhuma wonde si goddo e mabbe foli oya in kasarat qulubu khusumihi berde ay be makko be wombe habidede be fo berde fo ko hela e maya joni ino safwol hefer be gibe do ino julbe kadari kefero yalti dari ka inni awa wonno bi bemmo moyo arno mi hollamo ko fudata si setta ko si goddo wurbi ari dari ke don inna ko ani konti ko holora do si kutu o warino fo be hulay awande kadi goddo wadaydo bay fayda ko do hawro non ko do waran hare berde mai on inkisar qalbi berde de kuraza ke hande kadi ko dum wadi sibe arina be daro dirani o goddo majja to cikko inna mbiru jomo gombi fala do mo holo do mo kambe kala be yaltinta don tafujo ko be tangini odo bisi ko fayda ko final bay don si on do yaltina do warama haray ben wala ko do holo do ngawa c'est fini owi falamma kharaja amru yaltuno saraha ali sonki ma kharajta li ubariza
ما خرجت لأبارز رجلين ما خرجت لأبارز رجلين ميالتاني في بيرو حبو غردو كene wewere baris ko yaltiti worbe dido faltafata amru yejiti falamma altafata sanga yejitu no darabahu ali bin ali wad ma joyre kono ali wadi bay be darna nini oni no mi wona on diro mi arani amru sikki ara goddo go kadi immojo makko ari bawo o yejiti dar go stari goddo no bawo gato o yeddo don ali an ko joyre do o hodumo o fami joni mo wona de goddo wonno bawo makko ma kharajtu li bariz rajulan mi wona fi abdu walib worbe de mi yalti amru sikki joni goddo no bawo mo kadi kadi wadi ni to o tappi mo don kisan فضربه علي رضي الله عنه على رقبته حتى أطاها برأسه وتبي مكدان دوما وتتي هورن ويري أطاها اتبل بوغي هورن ويري تو هذا خداع رندوك جويري نيكو جنفا إن الحرب خداع لكنه جائز كنن ندغي دي ويهمد عليه أنتي نيتي دون جارني دون منتي لأنه في موضع سبلوني كنكم كفودة دون آوا فإن هذا الرجل سبعود غوركو ما خرج ليكرم علي بن أبي طالب ويهنئه أودو غوركو يلتالي في تدنغل علي ما فلسط قول مو نيوين ولكنه خرج ليقتله ويلتك في ورقل فكاد له علي رضي الله عنه بذلك علي دايدري مدون جانفري مدون والمكر والكيد والمحال من صفات الله الفعليه إذا صفاتي كو صفات الله قل ينكوجين التي لا يوصف بها وصفرتاك على سبيل الاطلاق لا والولد بالنوير لانه ايتا الله ماكر ما كائد ما محيل kusitawi goddum wadi jamfa wadi o yottike dum don e on don nokku précisément sifoda don Allah dum don kono wago itla gonde Allah kono o way لانها تكون مدحا في حال سبتيدو ido sifaji no way wonde yettore mojjunde jarnete alhali wa dhamma fi hali wana kadi hinyore alhali go sa welliti aray mojja wa yusafu biha imusifore di hina takunu madhan sanga di woni yettore jarnore wala yusafu biha idha lam takun madhan usifortake di non sitawi di wonali mantore فيقال إن الله خير الماكرين الله بوري موجده يجب جنفتو بنفو خير الكائدين بوري فوجو بنفو أو يقال الله ماكر بالماكرين الله ماكر بالماكرين الله كو جنفتو بن ما كو يوبتو جنفتو بن الله خادع لمن يخادعه الله كو جنفتو دو mo janfika Allah yoba mo janfaka do min bab al muqabala na illa wal istihza'u min hadha al bab kono kadi istihza'u Allah yastahzi'u bihim wa yamuddu fi tughyanihim ya'mahun istihza' ko jalkutugol wadugol awamu sabotugol naam Allah no sabota kono ko sabotu do ma sabiti dina mako kan to ko min babi al muqabala min babi al jaza
فلا يصح أن نخبر عن الله بأنه مستهزئ على الإطلاق سلتاك هم بيترين إمر دي الله wonde ko jalkitowo werliten Allah ko jalkitowo la Allah ko jalkitowo mo jalkitima Allah ko yobo jalkutugol handude jalkutude domon ko mugayyad li anna al-istihzaa sabu jalkutugol nawu min al-la'ib ko non e sabaka da fijilal wa huwa manfi'un anillahi Allah non do nuriwa ka Allah na fijowo na wado sabakala wado awam qala Allah ta'ala Allah tawdu wi wama khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma la'ibin wama khalaqna as-samawati min taqdal as-sama'u jidi wal arda ilayda wama bainahuma kun hakun ilayda kam la'ibin fi jinar sabu fi jinar wana fi jobe dukhan capan tati e jeetati lakin fi muqabalati man yastahzi'u bihi amma si fewto ndirgol na yobugol on jalkuto Allah yakunu automati jalkuto gol wona e kamalan ko timmugol si goddo jalkitima ankadi a jalkitima buri ko jalkuto mako bene ko asikono na asiko da kon tawda anda e odo kan na accio sifatul kamal ka sigodo ari o sabotima ankadi asabotima buri ko sabotuma ko o dato do en he andi be ustaz bego be na sama kala anno jon emisal sigodo joni o yani e goddo joni mo jangi karate o yani e goddo mo wawata janga karate janga kunfu pi mo dampi mo ha yaltiri ji janga hondu ko makko hewre toñe on wiete de golle makko do ko golle ngini ni de e fo en felaim ka ko bayda wawa ko bay ko dum dari go wadda andi an nga mojja an ko toño tay si goddo joni ari tawi ustaz jo wadi kaftanu are moñi kepiru makko mo yoppi tuubi makko kanko joni mo kanko way karate ma mo way kunfu ustaz dari ware ma etini emiro mais je te frappe dunya ma dum man tay ustaz en no way karate kadi gadja ka moddi bay jogana deftere do haɓe kaptano pallitoɗo taw wiira taw manno ɗo wona wiimo bom oya piitoyo to taw kufne o yaara to ɗuma kono fof kella e fayde taw ye alhamdulillah andi ɗo ko mukabala ndaaro ɗe golle ɗa enginiiɗe ɗeɗo golle fof ɓe weltike olli wala non vraiment ko ɗum ɗo moƴƴi non andi vraiment mo beeno foti heɓde ko defanda hoore mum ko ɗum ko faala e wiide ɗo jalkutugol jamfagol e hollugol ƴoyre kala bantoyagal no ara e nokku tawa no mantini tawa ko sifa timmuɗo no ara nokku tawa no ŋiñini tawa ko sifa jasel ko sifa ko misal to mi addana kono ko noon alhaali on way en faami ɗum ɗo ka sai ko sifa ɗum waɗi goɗɗo ari tawi janngo on waɗi kaftano e kufuno muɗum awa no jogii deftere mum o ari o sabuti ɗum o yenni o wuuli kuy madrasa hoy kuy dugula hoy raɓɓiɗa tuuboy waɗi oɗo yimɓe fof ni he an kadi terto goɗɗo ɓe woñanama hibbanama o yana jooɗi no fanki o jogii deftere mum no jannga o ari ha on tuma tan o duñima ni he awa ko ha ɗo noon on wi jogal nande deftere ay ɓe jogii ke deftere nde ɓe ronko ande ko honto iwroy ko ɓeyi tun koyngal ngal ka balwal o ya wonson ɗo o ya miiri taw ko hoore nde o darruno
on tomato kiki opposing oya hautu ibura dogi no verse ayo yake takiwe so kujali no wala no only ono bin kita freo kwa ono boni nede wala wai bahana ki wai dinga def bahana wala ki before be ni koko wada no moji ono boni nede no daddy hari me fo me monike andi do sitai no haram arno tu o yani o wadi modum hono yime wiayno yime fu fela no ko mpiandamo ko no andi anga tonye woni anga do mana akaza be jinga na wewe usifa dum ufala yetade do min babil muqabala ido sifa jara ko sifatul kamal walakin fi muqabalati man yastahzi bihi amma ka fewto dirgol yogo dirgol mono jalkita Allah yakunu kamana dum wona itimmal kama qala ta'ala wa Allah tawdu wirini wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un wa idha laqul ladina amanu simedo hefer be hawrondiri be do julbe gomdibbe mabe nafigibe be qalu be amanna men kadi men juldi men gomdini en foko en goto wa idha khalu sibe yahi be wulike be feddo yibe weddo ila shayatini shaytani mabbe di qalu be inna ma ku he ko ne wondigoy inna ma nahnu mustahzi'un ay bena men jal me wada awamu men famina be do min jalkitay ay tawa goddo mo wada ko tawata yandi antigi dum do mana kinna way c'est bon ko en fogo e bena kadi ko do min tawa automatique Allah allawinu Allah yastahzi'u bihim alla jalkitay ay be wi be jalkitay dilbe be jalkitay dinaka Allah wi min kadi be jalkitay do ko muqabala ko yottondirgo ko bagara aya sappo e joyi fa ahlus sunnati wal jamaati yimbe sunna be yimbe jamaa be yusbituna hadhihi al maani lillahi azza wa jalla ala sabili al haqiqati ibtabin tinna di maana jido Allah e hore lawol harako gonga nawi gol ko majaz haqiqa wana majaz wana beya wano ashaira wirino ko majaz lakin ahla at-tahrif wano yimbe oylugol ben yaqulna bena la yumkin an yusafa Allah biha abada ne wata ko de Allah siforte dum do poma lakin dhakara makra Allah wa makrahum min babil mushakalati al-lafdhiyyah ko wonto Allah jantike wonde jamfa Allah kan jamfa mabbe on kadam bugal nandingol mushakala jamfa ka kongol konon Allah sifortake dum bayni wal ma'na mukhtalif ma'na on lutu misl wano be wirnon radiyallahu anhum wa radu anhu Allah weltanike be weltanike Allah to kadi nasifa wo ko baytum be weltike wi adon kadi walla kadi Allah weltike Allah sifortake onde mo welto onon do be ni be jamfike wi Allah kadi o jamfike ono ko bertum bay ko ngol jamfa mushakala lafdhiya ko ngodi nandugol kono maana on nago wana on naqulu lahum ena hide wi be do jabo be do هذا خلاف ظاهر النص دون لندي وفينكم نص ام اجيانغا وخلاف اجماع السلف لولوتو دي اكو يمبي اتنو بن فوتنو e hore mun kon kadi وقد قلنا سابقا يوين كو اديكم باو اذا قال قائل ستاوي وي او وي ائتلنا بقول ابي بكر او عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنه يقولون فيه
wi o wi en joni ene addani men kongol Aboubakry eggangol Aboubakry e kongol eggangol Omar e kongol eggangol Uthman e kongol eggangol Ali wonde hibe inni e ngol kongol do innal murada bil makri wal kayd wal istihza' wal khidah al haqiqa wonde ko muya e ni kongudi do joyre e feere e jalkutugol e jamfa ko haqiqa addani men kabe wowli dum si goddo wi nun non joni baye wi ko salaf e fottiyemo fanaqul lahum e wi'abe na'am hi hum qara'u al-qur'ana wa amanu bihi bedo be jangi al-qur'ana be gongini al-qur'ana wa kaunuhum wonugol mabbe lam yanqulu hadha al-ma'na al-mutabadir wonde be eggali وكون ونقول بلم ينقل بإجال هذا المعنى المتبادر أو معنى أدتو يالتو فينيو إلى معنى آخر بإجالهم بيها معنى قطعه يدل تندنا على أنهم وند كم بأقروا به بإرك دلهم بنيني دلهم بتبتي دلهم وأن هذا وند دلهم إجماع وكفتنا وهذا يكفينا نندن يوني أن نقول دويتهم في الإجماع وكفتانقل إن لم ينقل عن واحد منهم إجار هيغوت ومأبه خلاف ظاهر الكلام كلون دي وفينكم إحالك وأنه فسر الرضا بالثواب وند أفرري ولا يوم وند كنجودي مبارجتاني أو الكيد ما أفري فير الله دي بالعقوبة للتقول ونحو ذلك كنندم وهذه الشبهة أجيب لبدون ربما يوردها علينا أحد من الناس نواوي قطو يم بأدى أو إهور ميرهن يوم يدو إهور لي undo wadani tagul be ondo ibe wiya antum tagulna hido wiya hada ijma'u salaf dundo ko yimbe atibe fono fottan dundo aina ijma'uhum konto be fottan naqul ine wiya adamu naqli ma yukhalifu zahiriha adamu naqli ma yukhalifu zahiraha anhum dalil ijma' angal eggegol ko lundi konko feeñi e aayeje den kon ɗum no woni ijma wonde heɓe jaɓi ko honɗugo faala wiide ɗo on anndi jooni yimɓe sunna ɓen ɓe inni tabintinnalngol Allah ɗi sifaaji makko wona wigol imo welto imo tikka imo cippo masalan mo welto imo tikka e ɗiɗo sifaaji ɗo e wi yimɓe moƴƴe ɓe attinoɓen no fottani tabintinnugol ɗum tabintina Allah go ɓe no wawi ɓe wonɗen e wadde débat ɓen ɓe lutonide e mum ɓen e ɗum ɗo ɓe wawi wiide joni addane men konguɗi maɓɓe ni en heɓata konngol gooto kanko ko ɗum o inna min Aboubakry mino tabintinani wonde Allah imo welto imo tikka imo yani yastahzi'u yamkuru wonde haqiqatan en heɓata ngol konngol e gangol e Aboubakry en heɓatangol konngol e gangol e Omar en heɓatangol konngol e gangol Usman ma Ali ma woɓɓe tawi hono andiɗen ko honno ɓe figuno en jami si tawi joni mi woliɗo konngol ma'ana on ko feeñi kon on fo on yehi hay goto innade min
noko be wol do ko min nan do bi fami no gasa ko hunde kaadi be faala awra fop on nani do andi on fami ko mi woni wolde ko kala sini ko feñi hala ko jettete na ko suudo yi nder ko si on fop on yayi ay goto contestadi wiete onon fo ko mi woldo ko dum faamu don ko feñi kongo ko dum faamu don ka sinanu godo ina ha no min be woli dum do ko dum don go yimbe be faami ko min na dum mi faami ko nder ton go dum go tawde non e gaka e mabbe yettoygol mana suudi don holli ko mana feeji don be jabbu sinadu lundi bay e masala di goddi gono ton wobbe lundo be lundi ko eggete angal eggugol ko be lundi ko holli wonde be jabi ko feeji do ko tobbere himmunde moƴƴi ahlul bidah hibe heewi addude di iradati ji addude contestation ji sifa dum do wonde ono yowi adun do ko ijma honto ijma ما نستفيده من الناحية المسلكية في إثبات صفة المكر والكيد والمحال ونفتر تنكون تلنسنغو سلوك سنغو pratique سنغو comportement si en tabintini sifa wonde Allah yamkuru wa yakidu wa shadidul mihal si en tabintini di sifaji do en gomdiri e holike di Allah sifori di do hondum naftorten al makru kamakru yastafidu bihi al insan nahnu naftara dum بالنسبه للامر المسلكي تلنكا فياك في غندا اونتيغي gollitirgol suluko on tigi on muraqabatullahi aynugol Allah subhanahu wa ta'ala wonde Allah no aynimo no reeni no andi wa adamu at-tahayyuli wasugol wadgol coyre jamfa ala maharimihi e Allah harmini din وما أكثر المتحيلين إمبانو دودي بوادو بجويرة واتو دفيوغل على المحارم في حرم دي فهؤلاء المتحيلون بيدو ومبي ود جويرة على المحارم حرم دي ها بدقنا دي إذا علموا بأني أن الله تعالى ود الله تودو خير منهم مكرا كان كبري بجويره واسرع منهم مكرا كان كبري ياو دجويره فإن ذلك نندو يستلزم نو وإنا نو هم نديرا أن ينتهون بهدتو عن المكر غاي جنفا شان دي جكسا ودي جويره جنفا ها أريني الله turo tuttoji fi dajin takkagol ko Allah harmini kon ha wadoya dattina ko Allah harmini kon dattina dum plan sa andi jaka plan mo e udaw Allah no mari plan burdo on non wada hayna he taada yango nan Allah no muri mi joyre taada wi wada joyre do fi dagingol ko Allah harmini ma wadugol joyre rewto yatto plan hoy famina tawana kanyo bay jaka Allah kanyo kan jaka mo wadira non ngal ebirdawo Allah kan wa eboyde wongal go walla yonti gonde wacca on hey terti ke dona nyandi jaka Allah no buri mi yawde jamfa yawde joyre yawde marde planji وعندي دو المتحيل على المحارم
waɗoɓe ƴoyre fi dattingol piiji harmude. Mi waɗana on misal. waɗugol ƴoyre fi daggingol piiji harmude ɗi intérêt ji banque ɓe inni si en wi'i ɗi riba en ñaami fo inna andi on ñaami riba. Si mi innama ko riba banque riba dinin ka banque na men waɗante riba awa waɗanenan noon jelu 5%. Riba ñaama riba in he tawi riba inna intérêt andi ko ƴoyre hayu tay o bayul ina en jangino mo e nokkeli go bayul ina ko aynu riba joni dagaki kam ñawlo ma ɗo 30 millions inna min de min ɗo yoɓo e mi yoɓete 40 millions ko riba fof no andi ɗum ko riba. joni no waɗen ƴoyre ine joni nanon watte joni lan jogiɗo otowal yeeyetenga lan jogi park ara inna ene nde faala mi joni 30 millions ɗo ka fin de décembre fiya yoɓi to yan 40 millions inen famodiri kono sen waɗi mi joni ma mbuɗɗin ɗo minni ko ya joni to yan ɗum 40 millions a joni to lan 40 millions fuu no andi ɗum ko riba laaɓi ɗo sari joni no fiyen waɗi ƴoyre ara joni na enen ngal otowal ɗo ko jelu ngal yeeyete nam faala ñawlade ngal minna ngal so tawi ko ñamande ko 40 millions inna ami ñawloto ngal inna a ñawlika mi jonni saabije ɗam testa ngal ɗo naɓa ngal ɗa artira na ngal faalaɗa boy inna ndara mi yeeyitay ngal min na yeeyitay ngal kono noon ko cash jelu son yoɓi joni 30 millions docteur mi yeeya on ɗo min na 30 millions wallin saabe on ɗo ka ƴettondama ɗum wallina saabe on ka ƴettondama ɗum ƴet 30 millions mi jonni yalta yaha na otowal ngal no ɗon si fin de décembre ko jelu mi ƴantoyte 40 millions jonnima 30 millions a yoɓiteɗan 40 millions waɗɗen ɗo otowal ngal ko ƴoyre hiila fii wa'o wasi tawi mi yeeye ngal yeeyutoɗami ngal kono nakanga on ɗum no bayul ina enen ga ngun geygo e ngalango e wadde ber ko mi andi ko kono ko arabu ɓen hiɓe waɗi huutorango moƴƴino no woodi huutoroɓe ngun geygo andi ñama kamɓe kadi ɓe heewi ñamale joni si goɗɗo faala wona jombude honno mo watta fi heɓugo joni fi yo heɓu masalan $80,000 ay fayda mo wala $80,000 fayda wota fi sonnajo goy toon fi yo heɓu ɗum joni masalan innen ko yoɓete ko imo yoɓe $4,000 par mois waɗɗo e mottini ɗum ha heɓa 80,000 hane neemi o yaha yeeyo otoje men ka park o ñawnora otowal ngal $45,000 ɓe haalde ɗum ɓe winda kaydi o yoɓiray masalan lewru be lewru $2,000 par mois haa to mbaɗi ɗum gasoyɓe o hendike otowal ngal e ɗum ɗon o inna mi yeeyiti on ka place ɗon kadi o yeeyita ɓe ngal 40,000 cash 45,000 kamɓe si ɓe ɓi $5,000 no wawi yonde ɓe almim ɓe ñawniri mo ngal 45,000 ɓe soodira ngal e juuɗe makko 40,000 ɗon e ɗon o hendo on 40,000 ɗon o yaha kadi e nokkugo ɗon kadi o gerda noon o heɓi jelu o heɓi 80,000 o yaha o jomboya ko yatatiren 25 ans haray ko yoɓo ñamade no wawi 25 jawon no wawi
e halda do ko 1500 kabedo akadi 1500 kono o jokkirta nyamal no jokki mo der 25 à 30 dum do ko at-tahayyulu ala maharimillahi ko datting wangol ƴoyre fi dagingol ko Allah harmini ko jonno sineddo on o holike wonde Allah kanyum kadi yobay jamfa mo andi mo jogi planji to wala ha on tigi wattana ila o akita onu woni nafore jangol dum hol di sifaji Allah si a jangidi a holake nafata ma en ko sa holike wonde ene Allah kala ko equda Allah no reni imo aynuma no wayi wasi mo wadi caméra de surveillance ma abena watande ila ka يعني كويت الناحية المسلكية أو الناحية السلوكية نتو متوتا كاميرا دي سيرفيانس نو ولا إماتو ووليو أريسيرتو هراي كدي بيان يبيريني مكابيوني تو وأكيدا ما يهودي إغوت أمو على وناك كاميرا دي سيرفيانس بيلو ko hada ko gotum berentoto oda wada ando ko wuli wo arrestirto no arrestirede be nanay ka woni o be yiyay o be dum do wada ha o reno andugol mo hibe reni mo hibe helade mo waday ha o be da wattande ila mojjo subadi o wowla o subaka o yaha kala ko andi do tona o watta few amma o da bayin kanko musika fe do haray hasib wadi mo arrestment sur le coup kono bay wanda kanko hatta wola kutuma o repo ya kap ayar no ko on la ko konto manta hi jakade watran wila idan ko non woni andugol joni Allah subhanahu wa ta'ala hinu renuma e joyre ko e oda wo joyre makko den no muri dum bana ha ina ya da watta ila nan rungo fara e wowlande do oui ربما يفعل الإنسان شيئا فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به وربما نواي نغسا يفعل الإنسان ولا شيئا هونde فيما يبدو للناس فين يمبه بينكم أنه جائز ودن دغ لا بأس به إلا عليهم لكنه قرن عند الله كألا ليس بجائز ناكو دغ فيو فيخاف ويحذر وهلا ورنتو بكويته ورا ريناري أجتا وين يمبن أنا قال لا هي ما عندك الله دي ما عند وجون كالله دون دغاك بناتا منن بناتي ميمار كبناتا لبون وهذا له أمثلة كثيرة جدا في البيوع والأنكحة وغيرها ويدون دو نماري مثال جبوس رودي كانجي جودي كدولة إكونا دين لندني مثال ذلك في البيوع وي مثال لندن كانجي جو رجل جاء إلى آخر بعد أنا كأويا قال ويا أقرضني 10,000 درهم نيولا درهموجي بلوجي سابو قال ويا لا أقرضك إلا ب12,000 بنيولا تامدون دي سناهر أيوبي توياي بلوجي سابو يدي وهذا ربا وحرام كله قريبا نهارم سيتجنبه ووجهتون دون لأنه يعرف أنه ربا صريح سمان له قريبا فين لكن باع عليه سلعة كنو وييمو مرسانديس ب12,000 مؤجلة وييمو مرسانديس دون غلوجي سابو يدي كنو وانا اللجل دلي وانا دلي إلى سنة هات كهيتان تيمت اندر هيتان بيعا تاما نجيغو تيمغو وكتبت الوثيقة بينهما ويندا كايدي حق ما سينيا وثيقة هولا تاون دكاري نياولي كاري غلوجي سابو يدي يوبيتي اندر هيتان
thumma inna al-baya ata ila al-mushtari kono bawo dum yeyo ari tawi o sodudo wagala o wi bi'nihi yeyan o marchandise mo mi yeyu ma mi nyawlu ma do guluji sappo nder hitande yeyi tammo bi asharati alaf naqdan yeyi tam guluji sappo ko joni mi jondo cash fagana wi bi'tuka iyahu mi yeyi ma o marchandise do wakatabu baina mawathiqatan bil bay' be windi don kadi kaydi ko hollata o yeeyimo o yasodi fa zahiru hadha al bay' as-sahha wa fi'li ko ngongego do ko onde guselli walakin naqul ko ne wi hadhihi hilatun mun ko joyreni jamfa fa inna hadha lamma arafa anna la yajuzu an yu'tiyahu odo de anduno dagaki ka o jonnamo 10000 guluji sappo bisna 10000 fiyo yobito guluji sappo e didi kala o wi mo joni abi usilata alayhi biye marchandise bisna 10 bi nyawdiramo guluji sappo e didi wa ashtariha bi sawta on do marchandise nagdan don e don bi 10 guluji sappo ko wiyete bayule yena ko dum wadana misal do jawno so inni joni joni be nyawde ma do guluji sappo fiya yobita guluji sappo didi fop esa e de wotere yi uriba eni joni waden joyida dum nyawde o marchandise do nyawde mo guluji sappo didi mi sotta mo juude ma guluji sappo ko ngego yete ko ngego ala ko ngego ويربما يستمر الانسان في هذه المعامله نوالي كان جوكيتا جوكوديرا ناتو e de goldiran do continue non do bi annaha amama an-nas sabu de gal goldiran do yeso yimbe ben muamalatun laysa fiha shay ko goldiran mo de ko harmi ala mo ko yimbe be yiyata ko feñi ko lakin inda Allah takhayyurun ala maharimi kono de do gal goldiran do ka Allah ko wadugol jam fajoyre fi dagingol ko Allah harmi wagad yumni Allah ta'ala li hadha adh-dhalimi alla nuwai munyanade odo tonyowo hatta idha akhadha hasi onango yimo lam yuflitu o lawata ko boccitata ko tukulor mi weta boccitata ko yani futata ko alla nuwai munyanade o tonyowo do golira dum do o jokki o hebra ni jawdi o moba jawle bus ala terto modum haso nangoyi futa golala sinna ma fure on kare o latike fure adde fure on awa kippine fure on walline fure on yette fure on wala odoga wala wande kadi wala wata yani ko fandi do yatruku o accaymo yanmu maluhu jawdi makko no beydo ويزداد بيد فاي وينمو بهذا الربا بيد او ربا له لكن اذا اخذ كل شيء نانغويمو لم يفلته او فوتتاكو فس وتكون هذه الاشياء يدو بيجي ونا خساره عليه كو perde hore makko فيما بعد يسو wontone mo perde yeso wa ma'aluhu battane makko de ila al-iflas ko fight usakitra ma'al kol lanno de makko dem fem makko al-iflas iflas ko nyamare on tigi dem burgol ko mari ko wa min al-kalimat al-mashhurati ala asnati an-nas o wino jaa kongudi lolludi e den de yimbe ben be inna man aasha fil hilati mata faqiran al kongudi wolte tun hasina dali cipa kono بين من عاش في الهيلة ووري جنفا ما تفقيرا وما يكو باسا ووري جنفا وما يدعي باسا وكم قدول ترني نمكو نوني ومثال في الانكهات ومثال ودقل جنفا ها دقنا كو هرمونو كدولة امرأة طلقها زوجها ثلاثا صناجو modi mako akiti mutatu fala tahilu lahu illa ba'da zawji
oɗo sonnajo dagantako o gorko accitumo tati sinatuma modibbo goo gorko go ƴettoymo wattimo ɓeygu accitimo joni noon o acciti o sonnajo laawi tati o niisi sonna niisi darane koye ɓikkoye min ko sabu ɓikkoye ko tumi falaka yaltugol ɗo wallahi ɗo mi anda ko seytane ɗo defimi gorko kadi min mi anda honno mi wowliri ɗum enen landuɗen Alhaji Boubacar Diarra si tawi haray solution ala joni noon waɗa ƴoyre hon ɗum fa jaa sadiqu lahu weldiɗo makko ara kanko weldiɗo gorko ara fatazawwajaha o jomba o sonnajo bi shart kono koye condition annahu mata hallalaha wonde kanko tuma kala o dattini o sonnajo mana o yiide makko e daɗɗo yani mata jamaaha tuma kala o wattimo e suudu tallakaha o accitaymo e o ƴettirali mo fi wondugol e makko permanent o ƴettimo ko fi o dagitano o yaɓɓay no anda ɗum falatilla hatta tanke zawjan gayra debbo dagitanta ko on ɗon gorko accitamo tati ha tuma gorko goo ƴettoyimo joni noon ɓe waɗa ƴoyre ɓe haalda toon joni yehi ƴettamo kono si on ɗumandike to on ɗumantinnike accitamo mi hettamo on ɗon gorko o ƴettamo ay fafaala o waɗi ɗum tazawwaja bi aqdin wa shuhudin wa mahri o jombi o debbo e hoore humugol dewgal seedeɓe no woodi teŋe no woodi wo dakhala biha o wattimo e suudu o yiide makko e daɗɗude wa jamaaha o rendidi e makko summa tallaka refto accitimo ɗiɗo fof ko piiji dagiiɗi ɗon ɗo ko fof ko feeñani yimɓe ko dewgal moƴƴal walamma tallaka sanga o accitimo atat bil iddati o eddini o addi edda on o gayni wa tazawwajaha al awwal o ya gorko makko arano accitano tati ari ƴamitimo noon jombimo kadi innaha zahiran oɗo sonnajo ko feeñi kon tahil li zawji al awwal imo dagani o gorko arano accitanoɗomo tati ko waɗi gorko go ƴettimo dewgal sellugal ani waliyo mokki teŋe waɗama dewgal ngal humama o yiidi e makko e daɗɗudi o accitimo o gorko arno ari ƴamitimo waɗi teŋe dewgal du'ama pejiɗi fof ko feeñi ka feeñi ga ko ɓeygu makko no daganimo lakinnaha batinan kono nder la tahillo o daganakimo limada li anna hadihi hilatun sabu ɗum ɗo ko ƴoyre ko jamfa ko oɗa gorko ari jombirimo ko anni e daginangol mo o gorko arama famata alimna tuma kala anduɗen anna allah wonde allah asra'u makran kanko ɓuri yawude feere jamfa wa anna allah khairu makin wonde ko kanko ɓuri allah ko kanko ɓuri yawude kanko ɓuri moƴƴude e fewjoɓe jamfotoɓe ɗum ɗo aw jabrana dhalika ɗum waɗɗinayi e hoore men an nabtaida nde woɗɗitoɗe ghayatal buudi woɗɗutugol ɓurgol hattude ani tahayyuli gayi waɗugol ƴoyre jamfa ala maharimillahi idi allah harmini ɗin sen andi nde ƴoyre ko waɗɗen ɗo allah no andi mo humpiti mo reeni o yoɓay en kadi en wattanayiɗa andi manam o andi o nikahul muhallili almaki la'ana allahu almuhallila walmuhallala lahu allah huɗi o gorko jombuɗo o debbo fi daginangol mo accitanoɗo mo tati on allah huɗi o accitanoɗo tati newni oɗo jombumo fi yo hettutumo kamɓe noon ko ɓe huɗaɗo nokku go nelaɗo maki o gorko jombuɗo o sonnajo fi wonde makko nder jemma goto ma balɗe ɗiɗi accitamo o wi ko attaysul musta'ar ko sikuliri luɓande sikuliri luɓande
ara hubatun natte ibe fillo wonde goddo wanna dum fewndo Omar mi ali gisam am anda sellugol makko anga sellugol makko goddo o akiti be nguma ko tati o nisi non o feti fi debbo seytan non cuudi debbo labiri ko wana o akito tati anda ko gerda o dogi e jokki baawo o sonnajo tun joni sonnajo ni bayle an bayle do on akiti tati andi ko be goddo jombammi o miji to be taw ko hombo o ndarata o negocia jombana o kono hara ko kanko tigi mo andi odo o wata halorde o debbo o yoyi non goddo no wadi bala sansan mum sekiku nyobbi wadi pado e pettu nyamor ko sengo ko fu non tono ko in odo wata laworde bengwa wado ni modibo bido akito bengwa antati na fala ya jombu mo nde jemma goto pet accitamo fiyo mi wamo hettu o wi bismillah walle tero don hawri haron haray walla ndil o wi bengu makko joni haray ko odon fala yenna gosiw o jombe do awa beru tun curut dumantino don haray on tumati no mi humen dewgal hakkude benen e bonginde awa dum en lala haray mi do wakkili be humi dewgal awa penati ka suudu be on ba fangal o yaari ba fallu ona sera konko on gayna ha joni en gasari ta ha joni mele dum fabbutum on do ha weti o konko weti ay so baka be juulo yani we be jokki haji ma o dari mapi awa be yalti gorko on feƴƴi debbo on jokki on toy on ɗumanaki tetla nani imme wi modi on andi ko yiɗo ko ɗum no accitano hande kadi ɓe jokkodiri debbo on yaha jokki gorko on fes ɓe woni fije jala uye lutti ɓe maayi ari tawi Omar ɓe Omar goɗɗo jattimi ɗo ɓeygu honɗum ari oyni wonno oyni joni Omar tapiyantawa abbo mi sifo o sifi ha gasi woni sa acciti la awja'tuka darba fiyete asikka maayi jogito yimɓe no waɗa ko andi waɗugo ƴoyire dattina piiji ɗi Allah harmi no heewi joni koko wona e ɗaɓɓirede sukkar kalede porte kono tawa yimɓe ɓe annda so ɓe ɓay fanda moƴƴe kono almin joni menen ko réfugié politique menen ko kalila mum men ɗumanni ɓe wari no yummahen ɓe wari ɓeŋaŋen ɓe waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum tahayyul waɗugo ƴoyre e jamfa fi dagingo ko Allah harmi e nokkeli buyi ɗum ɗo ino heewi ha so ƴetti ɗum ɗo en waɗa amsilaji mum no ɗuuɗi ha feƴƴiti so tawi no ha andi joni Allah no aynuma kadi ko eɓɓuɗa o andino yeeso toon o waɗanima prikilo to on tigi ɓeyda e watta ndeyla no min ni noon no wondude caméra de surveillance en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faami en kadi no faamu selluɗo arsiki en kadi gollitirgol ɗo jabana ko wona golle ko yaafa ko ni faljude ko waɗa e malaɓe naataɓe aljanna wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin nam Isa wiɗo ya jogi ɗo la ona ko no watte nam famari
joni goɗɗo e ɓeygu muɗum ɓe haɓa eno tunga eno wiya yo sonnajo yo hotu ka mawɓe mum ɓen ɗon no yahi ha sonnajo on neeɓidi ɓaawo ɗum banko wiyano yo sonnajo yahu ka mawɓe mum ɓen ko sonnajo alano yaade andi noon sonnajo on o heɗike bayanaji o heɗike karmakoɓe ɓen ko wañoto ko ha o andi kanko o faami joni son gorko sinni ɓeygu muɗum yahu ka mum wonti accutugo sonnajo no andintinni mawdi muɗum ene hiɗo anditi o wiino mi yahu ka mawɓe am ɓen oyatuma no o yadti laawi ɗiɗi haɓa en tum ƴoño mi yahu ka mi yaha ka mawɓe am ɓen on andi mo wi ɗum ɓeygu muɗum hara o accitimo kokoyni min mi anditari ɗum few mi anditani mi wowli ɗum debbo on jokki ɗon ha andi to anayi ko gonga o wowlino ɗum sa'i ɗum kono joni kanko ɓay hari o anda ɗum ko konti accitugo o landa ɗum ene on tumati ko miijinoɗa yo yahu ka mawɓe makko ɓe ko wonde accitimo kaa ko yewta ha tan so jiɗin cippo kanko wanda ko annino nani on tumati neɓi ɓejjiti jonno gonɗum fingal dewgal maɓɓe ɗo dewgal ngal yoɓe wondu lasli on ko dewgal ngal ɓe tabiti pellet cergal ngal ari sikki sak al yaqinu la yazulu bi shak ko tangina ko ɓawntuma to andano ñawoje ɗen gasa o anniyanoki yo debbo yo hotu few Allah ko fiya gingol mo hulɓingol mo Allah ko ɗum almuhim yoɓe wondu ɓe wonno on cergal ngal ko sikkitangal est ce que ngal yani ka ngal yanade dewgal ngal no atti ɗum dewgal ngal ko pellet ko ɓeygu makko mara en wawata ittirde pellet on sikke o wi pellet ittirtake sina pellet ɗo en heɓani pellet dan ɓe wondu non kono ɓe watta hila yimɓe worɓe ɓe yo watta hila wigol ɓeygu muɗum moɓo yaha konngudi tawata no wawi yetta maana accitugol no wawi yetta maana harna accitugol taw on tigi woni e fijirgol ɗin konngudi ɗon torki Allah yo Allah hawrɗi e sawabu billahi tawfiq